Kotoku Himea. Midinde Nana Awotechwa Kar. Near the kind media Frisha Panchia, Emma Mamponfo, and a memory wet here, more hanging. Mama Frisha Pa. I first say near in a yet yase. An operation I share more hanum. Yerisha Yempum. Na more internet no being country so question what can Yaribia or anything. As a South Besha Yaribia no word drew. Na woman in someone would miss someone. And nothing an pay a Jumekua from the brainy leadership team. And many one edim some show and pay. Na me the 2 men penny any monso. Emma Minya Banahin Foundation. Ono do jina mensani fancy e na ninu abema ba konso na ohwe na Banahini Foundation no oni Ghana enche obeba bekan ho nti enne medini nchi amam nti moko moketeso amuhira adumayeku na muhira Banahini Foundation so afi so mede aseda kese emma achepere mpanimfu bi a me pesa mebo ondin Achipere Kotoku mpanimfu bi eso masen na sa adwumadi nyina atimi abaso nhira kese na mede ma won da bia wo bia mitia o ma no pe ma o mafisha pa da bia wo yi bi efi no wode aboa me no ama ebi aka mampo man no mesre erade ene ye nenanom se won koso nhira won mo bia hoden na abreni don bia no ye fra won so a won atimi aboa won Inti mesra obi bia awo fie se obeke kan won ya wa hafu ti sabri ko fun le 2 o'clock ni apon inti mesra afi so show wire sane adini wi so a ene man kakra bi wo ha sebe wode be kan ho ama wo a wa nya bi ne mema ne ha another time wo be sanye me do bi ase nya mi shram mesra se what me ka bra na be Esa say ma ba na we share wona no kwari o ba no ani bobi so say you next ni na hwew won so umukura ya no say wona mu nyina sansan tridi boni bia le tumisa nti e besre mo mra Banahini Foundation na mi shira mo papa say mo ka Kotoku Himea chi na ori djumadi bai pe fun so mo so wo to be ko mu di mo so Yes, I'm shira mu bebre. I'm shira na se ye ka no. Paro wa ha. Aba ko mtaro ni sa won pabua. Ye won pabua ha won ko kantamanto. Se ukodi uma bi bronya. Enye sa mistake fa no fe na brem. Wa ha. Me fa ya kwanchi.
ahemia ane ahoho bi ewa ha oyi ye friend mantie ahemia ye group bi ye friend Unique Royals nti kuoba me ye program a oba beta mechi osan your hene na me peso bia bo me title woni na aya me Million Mrantie ba ko da no ntem ti Mrantie hene asabe kete gunsu enti me ba be support maame Unique Royals on here in the battle of PR Pastor your friend na na machi be your money structure campaign my enemy away my downfall it say red so dream na maame mo ho a omo said ya omo ko bi enti a bitimi enya no pese be meka no ho awo maame ye be maame ne papa ye be papa nti ye say ye ku say ye mpan for no ahode wo ho mo nti ye ba ya maame ne papa bu nti na ya ba eda mo ase me so ye friend me Jase hene afia ampem da ko a we jase hene okofo dia na 50 or 70 me papa feel like e na me ma me so free abono eti me nuani abono fo ye do nipa eni ti no se awo tetua de ne ho aba abono fo a e se o kire mo odo eni ti na awo tetua o kire odo no e se abono fo ye do nipa ene ye wa ha se ba be support awo program ni na aye unique na ye successful ye da must hello Mampong Adeshi control me mama chen anope me mama ha mi je di se irada bobia hoyi anope irada nhyehyɛ ne se enam awotechua ene ne healthy we so ibenya health screening aya entaisi na nyame ya dum le bue kwan mausa wo de rade ase na wo de anije etutu mrika akọho na wakọhwe wa apomu esanse apomu din hu hia ye namaya ye nyuma bebre se wo nua hoden a se nyuma na wo ye ni sika wo benya no mfaso bibiare mmaso inti obroni kanisi your health is your wealth. Yada women na si na minshira ye nyina medamos. Ni wa me no mpeni fo akuma. Me be hu we me ni adipa afibia me o me krum. Me no 1st January na my atwaso. Na atams wa wo ya won say mpeni kroman for no mo. We push sa ye ho de to minya doctor fo. E ma bi o big hospital. No aka che so bi o ye be check ni BP bia no. Obasa hospital na obema no kwan ma ya hwere yi that mo check BP ni bia o we are no the paper na to e surprise you me jina ha yi wife BP nti o she fit wele nti na me she fit mu ya me jina ha serious and so o yare hwe nye no o ye aduane me friend na me nti ni ka me call them no da ho se yare aba no se me slow ye check wa ha no BP a no wa hwe ni yi 5 ro no mo bi anda da say unu me bro na be sell BP no two things that say we live life na we jẹ nyema bebre ye and the obetumi manage no so we live life na we ready to feel ho dia fa wonu enti dia o ye wa ha no MPs ni ministers na ye na wo techu aye enti mo fa mpa bon touch na mo ma na nye fe obo ye ma na do gra na or the DB so me krom vo mo tumi ka wa kodi sikadru obeso betwi ni mu ya mu dako obeso be say on be kasa bet di oye wa ha no ehunya ho me da be me yiri ka me test screening because BP and striking on down odu dey ya crowd we say e be ka cho say mpani ho e high ambulance me yiri dem ye fight say the ho beton de ke crowd so no answer it's when that when we are feel ya do me da was I